Shalom shalom. Aha ni ku Muzabibu TV. Uyu munsi twifuje kubereka ibintu Imana yaremye kandi ushaka kuyinezereza naho abantu bashobora kuba batabitahura. Uyu uramubona mukurikirana ukabigenza. Bihangane ntutwenge. Ndashaka gukora ibyiza korosiyo ndashaka gukora ibyiza yaragoye ndi hejuru kanumva Yesu inyishu kandi ndakwizeye tanete amebebe ngagwa no kuba mukisa bwawe neza z'abahinga. Wa kabiri ashaka kunezereza Imana mu guhimbaza Imana akafise ubumuga bwo kuvugira ku menyo cyangwa uburepe. Nawe nyene kurikirana ukabigenza. Ihangane ntutwenge. Turabakunda. Shalom shalom. Yesu rinyisu kandi ndakwizeye na testiyo na kusanda muri premiere. Yesu rinyisu ndakwizeye mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe isitarabaho iyo ntayo nzi neza Mana nshimira n'ibyo biramata. Haleluya.